Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen. Karbi Anglong nang kirai komji aphan le ambani atum kebangji kali pusi APHL sia song pen ke kham ke dona sai kedeng po APHL sia song pen ke solar project sainik school lapente CBG nang ni pura kachi song pona hot rai kom sai ke atum pachi song long lidatsi police atum pen kham ke dun check Sonsi, Diporong Sopialong Jangmi Pone Paikre Troxiani, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Ninia Parma Nanki Sonahut, All Party Hills Leader Conference, Mate Chi Hekpen, APHL Siasong, Along Klembangpu, Ser Singh Belapen Arisang Hoa Tumpen, Karbi Anglong Arualong, Mukesh Ambani Aphan, CBG Men Pen Long Liki PG Pukichi Don Take Tepura Kachisong Asai, Kideng Bom Aporahut, Police Atumpen, Kekam Kidun. Alang litum kache song pon ke ambani le Karbi Anglong adu ya hoyalong nang ke raikom PG lapukali lasi CBG nang ni pusi chisong pon lapen solar project lapen sainik school highway Karbi Anglong along lialong nang ke pangni ji puke mantu neta chidon on thek thek pusi perang ke thengno ser sing beben ningje po news report aruning tikathar Karbi Anglong news Karbi Anglong border kira ikom ya pasti ambani tumbangi ma kali latin ke dak bepar behana ikle apasi tumbangi latin ke dak ali apasi bangji lagi itu mak itu Karbi Anglong border kira ikom ya pasti ke bang kali lagi lapen ke itu tegamong jongsi company fan ki pipen jongsi itu border kira ikom unko de Bogajan cement factory hadak cement company pidera pika pini ani itu border ki jok mana tum tegwa ma border itu ki jok banji kali ini Bogajan long ke Bihar ke bang Biharia ke kan sakling sab di influx manang bat pikanjang lo lagi lasi exactly non tala so ambani phang si pidel lo bodala ke kiche so tum phan de angtan ki do kiche to phan da ke bang ki ban isa kuri do si da itu sakuri longi pole la tum pole hai sakuri nang pi pulo third grade progress are itu malong lesi ki PG itu third grade progress chalo mai tu claim longi di third grade progress sakuri ki long pulo itu se long li PG itu sa malik itu se Cukidar kami klaim semua langdi, lasonang deng selang tunggu mata. Jongsi company falong lagi piken tak ketek mentah sakuri loing pode kini Bogajan cement factory kena tang tanah Karbi itu mari ngok ke dong pangpang masalah sakuri loing. Dak tiboker Assam regiment falong lagi piken hajar kini Karbi itu dak ngok ke dak sakuri loing mah. Kilong bunyi kali agak tu long lagi. Lasi nili tum bangkela halo, lasi biji la ambani falong lagi pek bangkela itu hotel cedon lagi, la penke la 18,000 bika. La pene APDCL company fan long leke pegi bangke la takin cedom lasi laso fancy kini tentang adab nil dung pene kese me to mahin pen kini la ek song kan sia mo pan sia fan lo bangin tum pidun de si tame Karbi Anglong arat bangke Assamese alam ke nang ni lo buke leke 1960 aning kan den silake hala suza angkek peklang dakno bahala so purtimo ke leke chief minister chini pame kasi intentionally sinonta nadake labangso Assamese language makin nangkim posi pas takun kapuri aso amu hera ningjelo labangso Assamese language dan nangkim poso bangka kapre kali itu mak culture itu mak identity ning pabir ya pan lastini tumta araido Karbi tumta araido ingong kain tumta araido itu mak identity itu mak culture itu asdu gawe kecepareng very pan tumta araido alam mangano arjun sa langgam pulo de pini puder nona hai itu Karbi Anglong CM Tuguram noha ki hai amata Assamese alam bengke simbal application na to kai moto hema itu na dau do lagi kali magalang di Assamese alam bengke lasila anak isung itu ha lasi non jongsi Assamese alam bengke itu halam napa ninji nanggi Assamese alam bengke itu office anda itu suli nanggi bodal lagi itu kibir kaman chon lasi kibir anban magen itu dang jote la alam dira sam CM dak ke se kini kita udah semua itu na highway tak do di kita sini pangolo ni dumla make non chimai bomlo lo ki pidi ha dumla chimai bomlo saya labake angsong lagi itu central committee tu bang pitang chimai ne hala sate ke tang desa labang so non la Assamese language impose bang jongsi la so pot jongsi lang tum kini chen I pute mo ladak siduliria wan PG public je son order alang tum isute methui ma mate ka son kini thelolo ke di la alang li chief minister kaningi bangke Karbi Anglong dimasau apana bangke alang itu aprang nasi ke pajok ning alam ke ning sab pini bangke Bodoland lapen ke kisil pilan kala so kiesela barak beli la
longi longsi la Assamese language bangga dake mane padule alam si ngiro ta chini lolang itu jongsi alang itu matha pen jongsi dake 6 area itunga aprama dake kamkedo la pen la tungi ul e polam chini pen jongsi la bangso lam chendet pot lagi insam jin po jongsi chen e pot lagi Karbi Anglong rat ke lagi dujo jilo chisongwet po lagi kasi musuluk sudah atumang nang dukok ko somel chief minister sa dai channel ko ta benda itu Karbi Anglong ki jake thegi ting sa dai channel ko lagi lalu kasi amo di thalang silam ning tu nang de itum la so play card ni pak lang dulo ama si ST bang mat nang kijol do ma insek dang de nang kang do ni tu nang ki plung ni tu nang ki thera song si dulo kasi la bang chokchi la ke ni tum aphan la ke alang li tum se la ke article 19(1)(a) ke la tum ke khapoi de lo lage di India Constitution di article 19(1)(a) la bang khapoi de lo itum ta arai do itum freedom of speech do itum mi thang ning ke ha theng itum ki ha theng itum chepak lang di itum arai do sa pinia bang ka lang itum mangkin itum han neng do lak dalon itum lak tan ta neng sekela so media tu mata media anglo media tu mana apanan ta video patile la media tu arai do latum news ke anji ban ke video ke anji ban tu arai do sa media phanan ta latum pene ke entang a video na patile la phung ni ke ngolo kasi lagi people answer ke lasting ni tum bang ke lason ki kleng bang ke tum ni insam se pin ke no in order pas tami lalu Karbi Anglong along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nangki sonalong inut banghini atum aning kang samsi Assam Chief Minister Ninia Parman Karbi Anglong kibang ke chengani pherang ke thengno kaning je ponalam the chirok tokara atum aning ing samsida Sonsi di putara lang solong jangmi poni phaikre trok siarni Karbi Anglong along Ninia Parman nang sunlo bonta nangki sonani amat inut banghini atum aning ing samsidat atheke alangli Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma abang maipi juddet penapit pherangke atum pen kachpang no hot pherangke atum article 244A alam apothak kar judona hot Chief Minister Sarma abang kaning jepon ke Karbi Anglong aphan ke kipinang jia son do anta pilaplo mate piatlo non ke kipinang jia thaya matsi awedat lo pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaning jia lam thia pathak pinang an jirok tokara to tuma bangki aning ing samse data son lo puta arlo pen birta ribduno lapuan nang ki pilaplo pulote article 244A ke konatsi ke pangni choklo pusi jirok tokara to tumpen chethanrenti News Text Report Karbi Anglong News. Sir, what about Article 244A, sir? After a long So, time, we have given whatever you have got under 244A, we have given everything. Right from budget preparation, everything we have given. Now, state government has nothing in my hand. I cannot do anything in now Karbi Anglong. I have given everything. So, there is nothing I can do now. I have given my power to budget, I have given every department, I have given everything to Karbi Anglong. But sir, when it comes to passing the laws in a council, You can still, that is also I have said Karbi Anglong. Then you next time, you decide about the passing the law, governor will sign, you don't have to give it to the state. also, sir, what is So your... that also I am going to do in soon, that Karbi Anglong council will pass act and directly they will send to the governor. No need to send to the state government. So that is also I am ready. Whatever I have, take everything. Also, sir, what is your stand for our PGR situation? With PGR is whatever as per law. PGR should be clear. That is the only thing. But High Court you have to fight. It is an order by High Court. State government has already said that whatever law allow you do everything. But High Court we cannot control High Court. Now, High Court is above me. But I have given another advice that we can in the PGR land we can construct an airport for the people of Karbi Anglong, and I can push that because other side they have said not good. But this side we can also think of doing a good airport. yes, Land will be utilized, yes. and whoever will be affected will give them compensation. We'll go to the High Court, we'll give them compensation, we'll give them Jirat value, whatever. Even if we construct a road, then people get compensation from government.
So we can utilize PGR land also in a good way. There is no problem. But only thing, I don't like when two community fights. I want that everybody live in coexistence and peacefully. Because if you fight, all over India people will know that Karbi Anglong is a disturbed area. So we should amicably, we should sit across the table and we should resolve. Everybody is our brothers and sisters. You just do not allow fresh people to come. Whoever is originally here, they should be treated as a brothers and sisters. এবছৰমান লাগে কৰোঁতে কাৰণ ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰিব লাগিব ইটো সিটো কাম কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ বড়োলেণ্ডতো আছে কেতিয়াবা কাৰণ এতিয়া ইয়াত ইলেকশ্যন হ'ল নেক্সট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পাতিব লাগিব BTR মিচিং কাউন্সিল সোণোৱাল কাউন্সিল ইমান ইলেকশ্যন গতিকে তাৰ মাজত কোনোবা এটা সময়ত হাওৰাঘাটটো পাতিব এতিয়া MLA চাই থাকিব দিছোঁ যাতে ৰাইজৰ ক্ষতি নহয় Thank you, sir. Thank you, sir. Karlitang Jokson Kro Artaning Kaning Koreisi Morigao District Ajabari Arong Profuller Hajarika Hem Kachari Pen Kedodonamat Aprandam Jui Karlitang Jokson Kro Artaning Kaning Koreisi ke Kangbura Kro Lapen Kasang Pangcho Piatum Asupo Arong Lake Kungripi Chintong Constituency Pusi Chinipon Lapen Karlitang Jokson Kro Alangli Morigao District Ajabari Arong Profuller Hajarika Hemsi BA second semester Kachari Pen Dudun Bom Birta Krib Dun Longa Tenke Karlitang Jokson Kro Kopi Koson Penloni Jangmia Chikloni Pai Kre Trokani Ada Por Pai Ner Kepra Minute Kep Apor Malom Ametang Kesang Arumarlo Kititangsi Tek Pondong Long Sita Birta Kelonga Tenke Jangmia Chikloni Pai Kre Trokani ke Karlitang Jokson Kro Ametang Tong Kachapati Mati Bang Otlang no atumtong apran karmud detlone klar daga birta longpon pela lapen lapu nonggang KSE atumta birta longpen Morigao district Ajabari arong an pali dunsi ahok peta birta kachini ji lapen akang sai kilong nang ji aphan pura chingki chingwai dunlo haladak te bokhet police station along birta pidamsi Morigao civil hospital an postmortem aphan ponpen ajomat kungri pi ahem pachi pondetlo Lapen nonamat postmortem result longpon pilang Nongong KSA atum Jackson Ronghang advisor Sarkiri Bay advisor CM Rongpi NKSA Maipu Rupamoni Terangpi Dun Maipu Sarpang Rikro Kongchunbang Lapen members atum doan Chirabdu Bertholpen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Assam Cancer Care Foundation atumpen screening on non-communicable disease apathak Merabhiti Ayushman Arogya Mondiralo ke palupon. Lakhain ko Ponili PMC constituency ke parlo Merabhiti Ayushman Arogya Mondiralo pinini phai Kretroxi Jangmia Chiklo Surihinira inkoira pho aninkanani Assam Cancer Care Foundation atumpen patur piponsi screening on non-communicable disease sajaimek pedopon. Bangso jai mekalong kilang pon ki diabetes, sugar, pressure, lapen, hor, biri, duma, kemongpen, cancer ki so kilong abang, doma avema lahai hui sitame lang pidopon lo. Lapen kumarne jongsi, cancer ki so kilong abang do pulote akahelo se chelang dam de det sitame choklo, dak di phua long pen sitame lang pon unlo lapen, lang pon bom lo puta, Dr. Rengmirso, rong hang pipen, thanpon. Assam Cancer Care Foundation atum Diphupen Wangsi Daknilip Merabhitia long an kebangpen bangso jaimek nang kibitheka pota rongsor kachoro pajirpon Diphupen kebang atumamen laki Dr. Rengmirso Ronghangpi dentist Sangpi Rebecca Teronpi district coordinator Sangpi Clarnica Nari nurse atumsi Banglo bangso mayalong Dorsing ing tipen chenglok rongasar mekaratum doan lapen asa ani marli atum doan chirap chitu dunsi miss senpen mai pichun pon choki halapen Philip Tiso Karbi Anglong News dak themonani Merabhiti singloting tiarong sub center along NCD program mate Assam Cancer Care Foundation Diphupen alang litum awareness ke bang nilitum dak Merabhiti angkang sub center mate nilitum sigachelang
kadori pen aja alang litum ning me pen nang homrisi asa tum pen celang rapet sila dak nilitum phan doai pani ni pi pajer tekang lapen check up hoi ta nilitum phan pi pajer tekang lapen nilitum ladak kadori ason doi kola doktor misen na veglang nilitum dak sub center longta sitame alang litum asa lapen ladak sias tum kabori pen ajo ladak penangan ahin pen doktor tum ban sip dak nilitum rong kidugala tum phan nilang ponlo lasalang litum phan ta churu parlo lasona por chipi the nilitum phan sinang kalang pon thega po ansu salang litum phan ta anam hejume pedolo na nililam the pan se ington paklo ke dak blood ta check lapen sugar ta check high pressure high ta check dan misen na doai pini nini tum phan pini pajer taka Pini ladak program kedeng pon kona pentong wang ne. nili phan nang pachini ke diffupensi bang pose asabai do to nili phan phone call sinang phan he lasin nili rong ka do we phan ta khobor pisinang pachetong no ka do we phan ta Doktor bang kon bai sitong. Pini ladak alang litung ke bang ne ke dak bang athong bai do to bang thong kan bak ti bang ke bang an do bang ne chinin de dak nang pale ke diffupensi ke bang tu bang athom ke dak asat tum bang thom ki do lawa Ini Dr. Rengupsu Ronghapi, nede tum pini Assam Cancer Care Foundation and Seva, nede tum pini kebang athike nede tum badak screening NCD screening hansi kebang mostly mane oral breast and cervical screening hansi bang mane pini dada kahino angthek doma abema kowe doma hai kichopen hor hai kijun pen mane cancer ason akiso kilong chia chances basi ke ong si pidi tum thek long la so se di tum pini la so screening nang kithen phansi ke bang angke nilitum non mat ke nilitum Assam Cancer Care Foundation difu long mata nilitum long non mat cancer treatment sudi bom lo chemotherapy ba treatment nilitum non mat pi bom lo la se mani dak kiso cancer asona kiso dolo pote angtan andam iknang nelo nilitum mithang adim long mata kiso chilang long po la se nanglitum rason akiso do pote ilitum mithang adim long mata la non mat ke la difu medical college non mat sido nang hindi me mane sona ke sudo potang kinidi tum dak difu medical college long mata la non kining je la inho chulang pen la isuhem a cancer a screening claim ik bom ake joy pen nang litum nang hindi me ake joy pen nang chilang ik me la so me idi tum nije doubt do pote patini je pha nang litum bang ik me. Thank you.